Arrêtez de bombarder les hôpitaux. 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 Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de tuer les innocents Banyamulenge. Arrêtez de tuer les innocents. Arrêtez de tuer les innocents à Minembwe. 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 Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunalomba amani kwetu. Tunaomba amani kwetu. Tunaomba amani kwetu. Warundi kwao. Warundi kwao. Warundi kwao. Warundi kwao. Wamama wana haki ya kuishi. Wamama wana haki ya kuishi. Wamama wana haki ya kuishi. Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. Un kilo de sel à Minembwe égale à $50. Un kilo de sel égale à $50. Un kilo de sel à Minembwe égale $50. Un kilo de sel à Minembwe égale un kilo à Minembwe zadusize abatambutse bazira akarengane, bazira uko bari basa ko ari dukunda tutakiri kumwe nabo. Turasaba ngo buri muntu wese mu cyubahiro cye twibuke intwari zacu zatabarutse mu munota umwe. Asante sana. Muzamure Okay. Garuka, Luza, Luza.
siko bizahora, Yesu nagaruka tuzaruka. Turabasaba mwese uko mubibona rero aha ni mu Minembwe aho habaye imyigaragambyo. Abaturage bavuga ko bari kugirirwa nabi, basenyerwa ibitaro, amasomo, abantu baraswa ababyeyi ku munsi ku wundi, abana nuko bakaba babyiyama batakira amahanga kugira ngo aze kubatabara, abagirire neza, abakureho ino nkota bagiye hejuru yo kwicwa buri munsi, bicwa rubozo ari nta mpamvu ari nta kibazo bakoze na kimwe. Les femmes de Minembwe sont tuées. 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 Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les Banyamulenge. Amani kwetu. 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 Stop au bombardement à Minembwe. 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 Rero abaturage bari kugenda bamagana akarengane bafite muri Minembwe ko kuraswa n'amadrone, babasenyera amazu, babicira ibintu, abandi batwikirwa amazu. Les femmes de Minembwe sont tuées. 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 Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les Banyamulenge. Amani kwetu. 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 Stop au bombardement à Minembwe. 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 Rero abaturage bari kugenda bamagana akarengane bafite muri Minembwe ko kuraswa n'amadrone, babasenyera amazu, babicira ibintu, abandi batwikirwa amazu.
Aminembwe. Stop les bombardements à Minembwe. 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 twababwiye ngo mureke kwihuta mugendera kuri iri sime tuba tugenderamo abari mugenda ko turimo kugenda Minembwe saa hii kwa Kongo. Hii tarehe ya 30 mwezi wa 6 ni siku ya uhuru wa Kongo, lakini sisi tangu wakati huu wote hatuna uhuru. Shabaha ya Nanengo ni kuja kuamakia kuonesha mataifa na guvernema ya Kongo ambayo inaua raia wake. Ndio maana tumesitangaza kama tarehe hii sisi ni kilio. Tuna watu wa raia wetu ambao wangali hawayazikwa wakiuawa na drone. Tuna watu wengi wanaoumizwa na drone, ndio maana tumekuja hapa. Kwa hiyo sina muda mrefu wa kuwakamata. Nashukuru sababu mumeitika mwito na huzuni munayo inaonekana kwa macho yenu. Tuulilie serikali na mataifa, Nations Unies ijaribu kutatua huu mzozo ili tuishi. Vita inayopitika hapa pa Minembwe, kiini yetu hapa ni kuja kusema kama tunahamakia genocide ambao iko inafanyika. Tunakuwa na miaka 9 tuko tunatendewa kinyama. Hizo zote ndiyo shabaha, na tunawashukuru kwa utaratibu ambao mnakuwa nao, na tutaendelea hata mataifa yaone kama tuko na uchungu. Hasa Mungu naye atatutetea. Asante sababu mtavumilia hii hali na mmepana muda wenu. Ni wajibu wenu kufanya hivi sababu dunia itatusikia. Kuna siku itatusikia na itatutetea na itasikirika. Asante. 30 juin 2026, République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, société civile noyau de Minembwe. Objet: génocide en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar Tutsi, à République démocratique du Congo. À Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York. Excellence Monsieur le secrétaire général, nous, la société civile noyau de Minembwe, nous sommes animés d'un profond regret de vous annoncer la situation dramatique que traverse la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux de Minembwe, en République démocratique du Congo. En effet, la population civile innocente fait face à une détérioration continue dans la situation sécuritaire et humanitaire, suite à une guerre à caractère génocidaire et morphologique qui lui est imposée par le régime de Kinshasa et ses alliés depuis 2017 jusqu'à nos jours. Les sièges et l'isolement total de toute la localité de Minembwe, habitée par la communauté Banyamulenge, et ses environs font preuve d'une extermination sauvage des communautés qui y vivent, en particulier les Banyamulenge, Bar Tutsi congolais. Les bombardements aériens, soutenus par les opérations militaires terrestres, des FARDC, de la EDF-NB, des FDLR, des Wazalendo et de plusieurs autres mercenaires, dont les Colombiens et les Belges, sont orchestrés dans le seul but d'éradiquer la communauté Banyamulenge du sol congolais. Signalons que les attaques aériennes à répétition lancées par les avions de chasse Sukhoi 24 et 25, ainsi que par des drones de toutes catégories commandés par les FARDC, ont détruit massivement les écoles, les églises, l'hôpital général de référence de Minembwe, ainsi que les différentes maisons d'habitation des civils innocentes, les bétails, et ont obligé la population de fuir en brousse
dans les précipitations et sous le soleil accablant depuis 1 an et 5 mois. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, devant toutes les persécutions qui nous sont imposées, la communauté internationale fait la sourde oreille et reste muette. Depuis presque 10 ans de persécutions, la communauté minoritaire Banyamulenge devait être protégée par la Convention nationale et internationale. Mais nous nous demandons pourquoi une exécution est faite à la dite communauté. Face à cette situation dramatique du génocide en cours d'exécution, nous formulons les demandes urgentes suivantes. 1. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, stopper et faire cesser les génocides en cours d'exécution dans la communauté Banyamulenge, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Arrêter immédiatement les bombardements aériens contre les civils innocents et les infrastructures sociales afin de sauvegarder la vie de la population. 2. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, retirer immédiatement ces forces des hauts plateaux de Minembwe. Éviter de se rendre complice des génocides en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar-Toussi, République démocratique du Congo. Contribuer aux efforts régionaux et des conventions et l'esclavage de la violence et de protection des civils innocents. Et arrêter des discours de haine, de stigmatisation ethnique ainsi que de toute forme de division à caractère tribal. 3. À l'endroit de l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. Considérant les mandats respectifs de l'EAC et de la SADC en matière de maintien de la paix, la stabilité régionale et de protection civile, nous recommandons 1. Engagement diplomatique de haut niveau. Nous demandons à l'EAC et de la SADC de convoquer toute urgence un dialogue régional inclusif, de redynamiser les processus de paix et stopper les génocides en cours d'exécution. Un mécanisme conjoint de surveillance, mettre en place un comité de suivi EAC, SADC et l'ONU pour documenter l'utilisation des arguments lourds contre les zones civiles à Minembwe et sanctionner les autres discours de haine. 4. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Conseil principal chargé des affaires africaines au département d'État des Nations Unies d'Amérique, Boulos Massad. Arrêter toute tolérance en droit des régimes terroristes de Kinshasa, qui les rendent complices des génocides en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge. 5. À la communauté internationale. Suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire de Minembwe. Renforcer l'assistance humanitaire en faveur de la population affectée. Et soutenir les mécanismes de résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et mettre en place une équipe d'experts pour mener une enquête impartiale sur les droits humains et sur les génocides en cours d'exécution. La société civile noyau de Minembwe réaffirme son attachement à la paix, à la dignité humaine, à la justice et à la coexistence harmonieuse entre toutes les autres communautés. Elle appelle l'ensemble des acteurs nationaux, régionaux et internationaux à agir avec responsabilité sur Banyamulenge, Bar-Toussi, de favoriser un retour durable de la paix. Fait à Minembwe le 30 juin 2026 pour la société civile noyau de Minembwe. Copie pour information. Son Excellence Ahmed Ali Soussou, président de la Commission nationale de l'Union africaine. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Son Excellence Andry Rajoelina, président de la communauté de développement de l'Afrique australe. Son Excellence Marco Rubio, le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères. Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Ndayishimiye Evariste, le président de la République du Burundi. Son Excellence Joanna Borgesdam, président spécial de l'Union européenne dans les régions de Galad. J'ai dit et je vous remercie. Mpango wa mauaji ya kiutu iliyopangwa na serikali yetu ya Kongo Kinshasa ikisaidiana na government ya Burundi zaidi ya kabila la Wanyamulenge. Sisi kabila la Wanyamulenge Bar-Tutsi tunaoishi kusini kwa Kongo RDC tunao uchungu mkuu wa kujulisha ngazi zote za dunia kuhusika kuhusu mauaji makali ambayo imeandaliwa na taifa letu zaidi ya mauaji ya Banyamulenge. Kwa hiyo mauaji makali yanayoendelewa siku kwa siku ni haya yafuatayo. 1. Matayarisho ya mauaji ya kiutu iliyoanza tangu mwaka wa
2017 hadi leo, ulipuaji wa mabombe ya drone tangu asubuhi hadi magharibi, ambayo inasababisha vifo vya kila aina vya raia. Kwa hiyo tunahamakia vikali mpango huo wa kinyama. Tunakemea zaidi utumiaji wa ndege za kamikaze zaidi ya raia wasio na hatia pa Minembwe. Kufuatana na hali tuliyopata pa Minembwe na tokeo ya uchungu ni haya yafuatayo: 1. Utoaji wa mimba kwa wamama wengi wamepata ajali ya kubomolewa kwa mimba. 2. Kuunguziwa kwa manyumba na mabombarde ya drone, yaani mingine ya Minembwe karibu yote imeisha lunguziwa. Hii imesababisha kuhama hadi porini watu wamehama hadi kwenye porini. Kushangaza zaidi, ya hospitali kuu ya Minembwe imebomolewa na drone na magonjwa wengi wamefariki pia. Watoto wachanga wazima juu ya wasiwasi. Tunalizika shirika la ngazi ya binadamu kujionea janga hilo ili uchunguze hali yenye inapitia kwenye milima hii. Ukosefu wa chakula bora tangia mwaka wa 2023 hadi leo. Serikali ya RDC imetufungia njia zote, yaani mawasiliano ya mitandao ya simu. Hatuna soko ya uchumvi, sabuni, sukari na vinginevyo. 5. Uharibifu wa masomo shule mbalimbali ya Minembwe kwa wingi na drone imebomoa. Watoto wasio na hatia wanakosa nafasi ya kujifunza. 6. Zaidi ya hayo, hata makanisa ya Mungu yamebomolewa na kubomolewa na drone bila sababu na hiyo serikali ya Kinshasa. Hatuna tena namna ya kushiriki kanisani juu ya kuogopa drone za Kongo. Kwa kweli uchungu wa raia wa Minembwe wasio na hatia sio kueleza. Tunalaani vikali genocide inayopangwa zaidi ya kabila la Banyamulenge kutoka kwa mpango wa serikali yetu ya RDC. Tunaomba mashirika mbalimbali ya kiutu kuokoa haki za binadamu waje watukomboe. Tunateswa vikali juu ya kukosewa na chumvi na sabuni na vinginevyo. Kwa niaba ya shirika la raia pa Minembwe, Santos Mufashi, President. Mr. Secretary General of United Nations, we are here as the Wanyamulenge community living in land high of Minembwe. Today, 30th June 2026, we are here with deep regret to announce the genocide going on against Wanyamulenge community. Indeed, the innocent civilian population is facing continuous deterioration in the security and humanitarian situation following a genocide and morphological war imposed on it by the Kinshasa government and Burundi. Since 2017 until today,
our community have never have a peace. There is a total isolation of all society and the locality of Minembwe. We are facing air attack with a different kind of drones, helicopter, and Sukhoi. They are attacking our schools, our hospital, residential house. Actually, they have never stopped killing and attacking our community. This extermination of Wanyamulenge Tutsi community, they are here today to ask you, Mr. General Secretary, for protection. This community, they are here today asking you to help them and providing a peace, providing any kind of living. We need justice. We need also to live the kind of life other Congolese they are living. Mr. General Secretary, we are here today deeply announce and ask for not silent today. And we wanted to remind you with different nations that today is not the day of being silent of what is going on in Minembwe. The silence should be stopped. And Mr. General Secretary, this issue and the problem Wanyamulenge they are facing should be addressed as it is. Today, we are here crying to you and asking, as we, community of Wanyamulenge also, we need a right to live. We should live, and we need to live. No one has a right to take away of our life. Thank you, Mr. Secretary General. Bless you. Wameleta papa administrateur, hii ndio maombi yetu, hii ndio tunalia leo, wakati tuko tunalia, hii kulia kwetu, muwaze ngisi msaidie aba bote, batoto habasomi, bamama wanaanza toka mamimba, ibibazo byose zagiye biba. Tutekereza ko ubuyobozi bwacu ngo aba bantu bose itatumye baterana uyu munsi ni kugaragaza akabaro kabo. Turazi ko bano bana bakagombye kuba babiga amashuri, ariko uyu munsi ntibarimo biga. Abatumye batiga n'abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo. Abana babo bo ko bariga baraza barangije batuma bacu batabiga. Akakabaro abo bana babagaragarije umuyobozi wacu mu bizamure bigere ku ngazi zose ko mu Minembwe nta gikorwa cyagikogwa, nta bitaro bihari, nta buvuzi, nta kanisa, nta gikorwa na kimwe cyakiba. Niyo mpamvu wabona abantu bangana gutya bose bikoreye amaboko babuze iyo baja. Umuyobozi wacu ibi bintu mugende mubigeze kubazogira icyo bafasha ubwoko bungana gutya kugira ngo ntibushire. Murakoze muyobozi mwiza. Hapa wakaaji wa Minembwe ambaye mmekuja kusudi muoneshe dunia yote mzima shida ambayo tuko nayo hapa nyumbani, na tunawashukuru sana kwa utaratibu ambayo mmeonesha ya kufanya manifestation ambayo ni inafuata utaratibu, yani kwa amani bila kuharibisha kitu yoyote. Tunawashukuru sana. Tena tunawapa pole sana kwa hii vita ambayo imetuletewa hapa kwetu, na mambo yote ambayo tumepitia ndani, watu ambao wamekufa, mifugo ambazo zimepolewa, mali zote zetu ambazo zimeharibishwa, na vitu mingi ambayo tumepoteza hapa kwetu bila sababu yoyote, tukiwa sisi ni raia kama wengine hapa Mkongo yetu. Tunawapa pole sana, na mnapaswa kujua ya kwamba haya yataisha.
haya yataisha, tutaishi kwa amani. Hii ni nchi yetu, hapa ni kwetu. Hakuna mtu ambaye atatutosha hapa. Wale wenye wanafikiria kwamba tumesikia watu wako wanasema ya kwamba sisi ni watu ambao ni wageni, sisi sio watu wa hapa. Haiwezekani. Sisi ni watu wa hapa, hapa ni kwetu, hii ni milima yetu, hii ni nchi yetu, na hapa ndio tutaishi milele. Hakuna mtu atatutosha hapa. Na tunapenda tuendelee kuishi sisi wote kwa amani. Wakongomani wote, kabila zote, Wanyamulenge, Wafulero, Wabembe, Wamushi na zingine makabila zote ambazo tunaishi pamoja hapa Minembwe, tuendelee sisi wote kuishi kwa amani. Kusikuwe mtu ambaye ataanguka kwa ile mtego ya hii guvernema ambayo kinataka kutufundisha kuishi kwa ubaguzi. Hapana, sisi hatutaki hiyo mambo, hatupendi. Hapa Minembwe tunapaswa kuishi kwa amani. Tunapaswa kuishi pamoja. Wakongomani wote sisi hapa ni kwetu nyumbani. Hakuna mtu yenye ni etranger ama nini. Sisi wote tuendelee kuishi pamoja, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa na umoja na tukae pamoja hapa kwetu. Najua vizuri tukiendelea hivyo, hii vita tutashinda na hapa kwetu tutaishi kwa amani. Sasa ni vizuri sana tukuwe tunafuata maagizo ya uongozi, vile wana mipango ambayo iko tuwe tunafuata, na tunawashukuru sana kwa kuwa mmekuja leo mkaitika mwaliko ya societe civile, mkakuya mkafika hapa na mkaonesha hii kitendo. Asante sana, na tunashukuru sana societe civile yetu. Tunashukuru chef coutumier ambao wako hapa, na tunashukuru na viongozi wengine ambao wako hapa, wamama wote, wanafunzi wengine wote ambao wamefika hapa. Tunawashukuru sana kwa kuwa mumeitika hii mwaliko na mukafanya kazi hii kukuya kuonesha malalamiko yenu kwa dunia yote mzima. Na tunayua Mungu wako pamoja na sisi. Amani tutapata, amani itatufikia na sisi. Kuna wakati tutaishi hapa kwetu tukiwa na amani. Asante sana, Mungu awabariki. Sababu leo tumeandamana, imepitika vizuri, hatukukuja kuharibisha, tulikuja kulia mbele ya mataifa na mbele ya serikali yetu ambayo imeacha mpango wake wa kupenda raia wake, na tutaendelea kualika na kila mtu ajue kama amani ya hapa itapatikana tukiwa sote pamoja. Kwa hiyo tunamaliza tukiwashukuru na tukiwaalika mara tena mufike ili tuoneshe ile huzuni yetu tunayo. Tunasema na tunawashukuru, asante. Minembwe habaye imyigaragambyo abaturage ni mu gihe le 30 juillet cyangwa se tariki 30 mu kwezi kwa gatandatu Kongo yizihiza ubwigenge. Ariko hano mu karere ka Minembwe abaturage bakoresheje imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bagize mu myaka irenga 10 bariko bicwa umunsi kundi n'amazu yabo yarahiye, abantu ntabwo tuvuga n'ibintu byarashize. Ndi kumwe n'abashef ndetse n'abayobozi b'amatorero barashaka kugira icyo bavuga nyuma y'ama discours cyangwa se amajambo yatangwa mu ruhame ariko bo mu gikari. Chef Semahoro Karaha, ijambo mushobora kubwira abantu bakomeje gukora ubwicanyi ni? Sawa, turashimye munyamakuru. Wayibona abantu bose bateranye aha ngaha nakababara, kandi ni ibibazo twagize ibibazo by'abaturage gupfa, bakicwa n'amadorone, bakicwa na za sikoyi, kandi tutagira ikibazo, abaturage batagira ikibazo bahaye bakoze. Tukaba dusabye impuzamahanga ngo badukureho kiriya kizu cyo kwica abaturage. Urabona ejo bundi twaratangaye aho drone zikarasa ibitaro. Kuva tubayeho turabona ivuriro riraswa, ivuriro rivura abantu bose, ariko ngo hopital general ngo barayirashe, baragarutse kandi barayirashe, aho ko bararasa amasomo, ko bararasa amakanisa. Ibyo bintu biradutangaza. Turavuga ngo reka dutakire amahanga, dutakire ubuyobozi bwose ku isi, kuvuga ngo badukureho icyo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bapfe bashire. Abaturage turasabye
k'abayobozi bahagarariye abaturage. Twebwe duhagaze hano duhagarariye abaturage, duhagarariye na banotabu muri kano karere ka Oprata, mu zone y'Ibuvira n'iy'Imwenga n'iya hano Ifiri. Hano duhagaze hano twiyamye abo bantu bahe bashakisha kumara abaturage. Erega abaturage nta kibazo, imihana yose yarasambutse, imihana yaratwiswe, inka zararashwe, ibintu byose nta ugenda. Umugore karaja mu mirima bagasika drone kamurasirayo, drone kirirukana abantu, kakurya imbwa bazaga bayicumuriza impyisi ikagenda guhiga. None ivyo bintu turabyamaganye turi abaturage, turabyamaganye turi abatware bahagarariye abaturage. Abana ntibiga, amasomo ntasoma, nta soko, kandi twebwe twafungiwe inzira ngo ntituremye, nta soko, nta munyu, nta sukari, nta sabune, nta mavuta. Abo bantu ni gute twebwe tutareba? Sekretari general yageze hano mu Minembwe, ni gute twamubwiye amagambo ariko ntayumva? Erega ino ntambara imaze kudutera ubwoba, kuvuga ngo ni gute amahanga turi mu kuyatakira ntiyumve. Ariko turi kumwe n'Imana, Imana yacu irahari. Tukaba dusabishije ngo nimudukureho ico kintu, ako kababaro dufite. Muhaye mubona abana baje n'abavyeyi n'abagabo n'abatware, abantu bose tukaba dushatse kuvuga ngo mudukureho iki kintu. Turaciyamye, turacamaganye mu mahanga. Erega drone bayiherezaga, bayirasisha naniranye, akaba ari inama yakoranye y'isi yose ikavuga ngo drone ni rasi uwo muntu. Chef Semahoro, aba bantu ndagira ngo uvuge izi drone uvuga n'amasukoyi ziva he kuza kubarasa? Izo drone bari mu kutubwira ko zivuye mu Burundi, zivuye muri Kongo, nizo ziri mu kuza kuturasa. Izo abo bantu bahe batwi ni abantu bavuye mu Burundi n'abantu bavuye muri Kongo, nibo bari hanyuma barasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Kuduhohotera gusa, ariko nta kosa dufite. Mwami Ndahinda, ni gushobora kongera ku byo Chef Semahoro avuze? Icyo ushobora kongeraho impamvu twabashije guterana nuko leta ya Kinshasa ifite n'abayishigikiye, Abarundi, Ababiligi ndetse n'Abakolombi bafite misiyo yo gukora itsembatsemba mu banyamurenge b'Abatutsi batuye hano mu misozi miremire. Ubwo rero nizo mpamvu washatse kumenyesha abo bayobozi kugira ngo ibyo bintu babyihutiremo, kuko abaturage bazungurutswe n'ibitero bikomeye, izo bavuye kuvuga imbunda za kirimbuzi, amasikoyi, amadrone bizungurutsa abaturage, kandi bimaze kubashira hamwe kugira ngo itsembatsemba ribe. Impamvu twateranye kugira ngo twiyame iryo tsembatsemba. Kuyobozi bw'amakanisa icyo nshobora kuvuga ni ugutangara. Amakanisa turi abantu b'abakirisitu batagira ivangura, ariko ikidutangaza ni ukubona perezida w'igihugu agira ivangura, akaba yateye n'amakanisa ntitucinjira, nta bantu bakigera mu makanisa. Amakanisa yararashwe n'amadoroni yohereje, n'amasikoyi bohereje. Ibyo bintu biradutangaza cyane. N'ubu turumiwe, tubwiye amahanga ngo nibadutabare, tureke kurengana tuzira ubusa. Nta kintu na kimwe twakoze, ariko ako karengane k'ivanguramoko ka perezida Gisegeti na Ndayishimiye w'u Burundi kugira ngo bohereze ibitero bize bidutere. Amazu yose yarashize, imihana yarashize, abantu bari mu gihuru. Turarize tutaka bose, abantu bogwa mu gihuru, kandi amahanga hari ahora akiza abandi bantu. Ivyo nivyo dutakiye, tuvuga ngo nibadutabare, tureke kurengana. Bagora hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, amoko atandukanye. Uyu munsi wa none habaye imyigaragambyo, namwe mama mwari murimo. Niki mushobora kuvuga ku bwicanyi bukomeje kubera hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe? Mutubona uno munsi wa kabiri abantu bose bateranye hano, cyane cyane mwabonye ko harimo abamama benshi. Ni ibitendo bibi cyangwa se ibikorwa bibi dukomeje gukorerwa abanyamurenge muri Minembwe rusange, bwo kwitwa kuko twabyamaganye mbere ngo hariho jenoside. Turayiririmba ariko abashinzwe ikiremwa muntu ntibagira icyo batumarira. Icyongeye iyo jenoside aho yasubiye ni muri madrone,
kuko umumama aragira ngo aje mu murima drone ikamwirukankana kujya kwimbwa ikamurasira iyo umwana agira ngo agende ku ishuri bakabarasiraho amasomo. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi kitubabaje ubu mu Minembwe nta buvuzi dufite kuko umumama karicwa n'inda, kandi mu isi ya none kumva ngo umugore yishwe n'inda hari ibitaro byararashwe, imiti yose yahiriyemo, ibitandi, ibintu byose, kuko mu Minembwe nta buvuzi na bumwe dufite. Abagore benshi basutse inda hejuru kubera za drone na za sikoyi, abandi babyara abana ba prematire bateneje amezi 7, kandi muzi ko nta bushobozi nyine ibitaro bitanahari. Ni ibintu bigoranye cyane. Rero tukaba dusaba abantu bumva bagifite umutima w'ubuntu cyangwa se bakurikirana ikiremwa muntu kuko batugirira imbabazi bagatabara ubuzima cyane bw'abavyeyi, nibwo buremeye nubwo bwa rusange ruhari. Ariko kugira ngo umugore aje gukorerwa cesarienne cyangwa abyara amezi 10 n'indege turaswa hejuru, n'abandi bamaze kuba trauma, bamaze guhahamuka, n'abana n'abasaza, ni ibintu bibabaje. Niyo mpamvu twateranye uyu munsi kugira ngo tubwire isi, ababasha kutwumva n'ibihugu z'ababanyi batwumva babashe kudutakiraho tutabasha kugera, kuko tudafite n'amarezo kugira ngo tubashe kwihamagarira buri umwe wese tugeze ku nzego zose. Rero niyo mpamvu twateranye hano kugira ngo tubashe gutakira isi ibashe kutwumva. Undi mama nende civil twabonye bagushikiriza impapuro ziriho imyandiko ya marira cyangwa se akababaro k'abaturage batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ukaba uhagarariye ishami ritegamiye kuri leta ariyo societe civile noyo ya hano mu karere ka Minembwe, Mufashe Santos. Uyu munsi wa none bamufite intego ki muri iyi myigaragambyo? Murakoze cyane abanyamakuru. Intego twabivuze tugitangira ko ari ukurira no gutaka no kuboroga, dutakira inzego zibishinzwe, cyane cyane twiyaderesa kuri Secrétaire Général wa Nations Unies n'abandi bose bakorana, Union Africaine, SADC. Mwabibonye mu nyandiko niyo bashikirije, n'ubundi twabikoze ari abaturage bavuga bati se turabaho gute, amakuru yacu azamenyekanaho mu mahanga. Nicyo cyatumye dutegura imyigaragambyo kugira ngo abantu bose babashe kuvuga akababaro kabo. Iyo niyo yari objectif, kandi tubitegura tubikurikiranyije n'uyu munsi muri Kongo wari umunsi w'ubwigenge ku bandi, ariko rero twebwe mu karere ka Minembwe nta bwigenge twigeze tubona, niko nabyita. Nubwo habayeho bwari baringa kuko ntabwo mvugira community imwe, ariko cyane cyane ibyarimo byari bijyanye n'abanyamurenge. Ni kuva muri 64 abanyamurenge bicwa nta mahoro bagira, banyagwa bangazwa. Ubwo ndibuka njewe nyine ubwanjye nari mfite imyaka 2, none ubu ndashaje, nanje baramfunganaga no kugeza n'ubu turacyari ko duhunga. Niyo mpamvu iyi population mwabonye iterana kugira ngo amajwi yabo agere muri Loni, agere muri East Community ya area bavuga SADC na Union Africaine. D'ailleurs ubushize tuzi ko President Ndayishimiye ari wihagarariye, abantu bari gupfa baswa n'amabombe ya drone n'indege z'uburyo bwose n'amasasu n'imbunde ziremereye. Tubimaze mu gihe kandi tuzi ku isi biruzi bizi, nganyura ku marezo sociaux bafite n'amasatelite bazi biri gukoreka. Niyo mpamvu rero twashakaga kugaragaza umubabaro, dutaka ngo badutabare badukureho icyo cyorezo. Nta bwigenge twabashe guserebura, twaserebuye impfu dupfa, twari mu kiriyo, twari mu kiganiro, niwo munsi twari dufite neza. Uyu muyobozi w'ishiramwe cyangwa se w'ishami ry'abasore mu karere ka Minembwe, duheze situation twe abasore bo Minembwe ntabwo tumeze nk'abandi basore b'abanyekongo, kuko habaye ivangura rikomeye cyane ryahereye ahambere. Umuhungu wese w'umunyamurenge uri ni wacu iwe afatwa nkaho ari aduye. Twebwe twiganye n'abahungu b'abashi n'abafureru n'abandi bose n'andi moko. Turangije tuzamutse twagera ni wacu bakadutandukanya, umusore wese bakavuga ko ari aduye.
bitangira tuja mu mapurizo batujana mu mapurizo baja waja ku ishuri Bukavu washika mu nzira bakagufata ngo uri M23 ngo uri umurebeli dusanga twe abasonko warubajije ubu nyine muri Kongo babona umusore wese w'umunyamurenge ntibavuga ko ari umusore ahubwo bavuga ko ari umurebele agomba gupfa cyangwa agafungwa niyo gusa options zibiri tuba twisangamo ubu nyine umusore wese w'umunyamurenge uri muri Kongo ni ugupfa akicwa cyangwa se agafungwa nizo ngizo bibiri kuko mugenzi wanje yamaze kubivuga by'ukuri biratubabaje cyane n'uyu munsi dufite imirambo tutarashingura y'abana bishwe na drone zihazitumwa n'igihugu cy'u Burundi bafite abana babo ko bariga amashuri wabo bafite mama babo bari mu rugo bari kumwe n'abana ariko bakaza bakava iwabo igihugu cy'u Burundi kikava iwabo kikaza cyashika ngaha kigafata amabomba bakayohereza ku bana basa nk'abana nabo basize n'abavyeyi dufite abana n'ubu nyine bamwe bacitse amaboko abandi barapfuye abandi ni inkomere zikomeye bitewe n'igihugu cy'u Burundi cyagenda gihiga abana muravyibuka Burundi bakoze itsembatsemba ry'abanyamurenge kuva muri 2004 mu Gatumba babona ko bitari tosha bakomeje kandi gukurikira no bagezaho babaje kurandura n'agakondo racine y'umunyamurenge ni mu Minembwe none bagezaho bumva ko badatoshetse bazamutse kuza no kurangiza umunyamurenge ngo ave kuri karite y'isi rero amahanga yose arimo atwumva aya masaha turatabaza amahanga yose kugira icyo akora kugira umunyamurenge ye kurengana nimbisi itegetswe nimbisi ihara amategeko yorengera umuntu tugeza hanyuma twumva ko nako tugomba gutabagwa abana bacu nabo bakagira amahirwe ngana n'abandi bantu nabo bakabaho bakiga bakajya bakagenda mu kimwe n'abandi kibiteye ipfu abanwa umunyamurenge izina ry'umunyamurenge ntiteye ipfunwe kandi unareba muri histoire ya Kongo sinsubi inyuma cyane biza dutangaza baje kutwigisha kuri histoire bakaba ngo amoko cyangwa se kategori y'amapeple aba muri Kongo bakavuga ko ni lotike babamo aribo abanyamurenge barangiza bagasaba bakikontredire bakavuga ko ntibazi ubwoko bw'abanyamurenge ngo butuye muri Kongo kandi muri histoire ya Kongo natwe turimo natwe turazwi Kongo iba Kongo umunyamurenge yarare mu kiragira utangaza nico kintu nk'ubu nyine aya masaha turatubabwira n'ubu nyine ko barasiga hakurya Kenge nukurangiza drone nukurangiza umwana ugiye cruise bakamuhiga kugeza igihe bamufati barangiza umumama ugiye gushaka ibyo agaburira abana bakamuhiga kugeza igihe bamurasira ibyo bintu amahanga nimba afite yogira icyo akora kugira ngo umunyamurenge ye gushira ku isi ubu nyine tugeze ahantu waheka cyane abanyamakuru murakoze cyane bwana president. Une journée de manifestation a été organisée à Minembwe, d'aller au plateau de Minembwe. On ne sait pas l'objectif pour le moment. Pouvez-vous nous dire l'objectif de cette manifestation? Merci beaucoup. Vous avez oublié de me saluer. Je vais vous dire que je vais bien. Je ne sais pas si je devrais commencer par l'objectif ou si je devrais commencer par vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le 30 juin. Le 30 juin, vous savez que c'est le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à Minembwe? Ici à Minembwe, au lieu que nous puissions nous retrouver en train de fêter cette date, nous, ce que nous avons entendu, c'est des crépitements de balles, des armes lourdes et légères. Ce que nous avons entendu, c'est des bombes, des détonations fortes de bombes, des bombardements de drones du pouvoir de Kinshasa. Je pense que vous-même, vous avez entendu la même chose. Maintenant, je vais vous dire l'objectif. L'objectif, c'est que la société civile nous a tous invités aujourd'hui pour dénoncer le génocide qui est en train de se perpétrer aujourd'hui à Minembwe contre la population banyamulenge de Tutsi congolais que nous connaissons tous, avec lesquels nous vivons sans problème et avec lesquels nous avons des relations excellentes. Maintenant, vous avez suivi avec moi, dans les mémorandums de la société civile, ils ont été clairs. Il y a l'hôpital général de Minembwe qui est aujourd'hui détruit à moitié par le bombardement des drones du pouvoir de Kinshasa. Il y a des écoles, des dispensaires, des habitations, des églises. Quand je parlais d'habitation, je voulais dire habitations des civils innocents qui ont été détruites. Des enfants ont été tués. Des femmes ont été tuées.
Des jeunes ont été massacrés. Mais ce que nous venons de voir aujourd'hui nous rassure un peu. Cette mobilisation de la population nous rassure. Parce que nous voyons et nous croyons que finalement la communauté internationale va entendre la voix de la population et elle va finalement exercer cette pression. Elle va comprendre qu'il est en train de se passer ici à Minembwe des atrocités graves contre le peuple Banyamulenge et tous les habitants de Minembwe en général. Elle va exercer cette pression sur le pouvoir de Kinshasa pour que tout cela cesse. Alors, si vous avez une autre question, on peut continuer. Monsieur Adolphe, c'est pas la... Je vais parler de Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une ville russe pour le moment, mais ça a été aussi une ville soviétique. Vous connaissez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler qui avait une armée qui écrasait tout sur son passage est arrivé à Kaliningrad. Et lorsque cette armée arriva à Kaliningrad, elle rencontra un peuple surmotivé qui lui a opposé une résistance incroyable. Et lorsque ces peuples se retrouvaient dans les mêmes conditions, comme les conditions dans lesquelles se retrouve le peuple Banyamulenge aujourd'hui, ça signifie un encerclement total. Lorsqu'on parle de l'encerclement, ça veut dire on empêche à la population d'accéder à la nourriture, on empêche à la population d'accéder aux soins médicaux, tout ça dans le but de la tuer soit par la faim, soit par des maladies. Maintenant, cette population, au lieu de se démotiver totalement, elle s'est motivée. La population de Kaliningrad, elle s'est rangée derrière son armée, l'armée soviétique à l'époque. Et je vous jure que pendant 870 jours de siège ou de cet encerclement, cette population a rené de ses cendres. Cette population a surgi. Elle a eu un sursaut incroyable et elle a inversé la courbe. Elle a chassé l'armée de Hitler de Kaliningrad et depuis ce jour-là, pendant la guerre mondiale, rien ne s'est plus arrêté. L'armée de Hitler a été battue jusqu'à Berlin et M. Hitler s'est retrouvé à la fin corde au cou. Il s'est pendu lui-même. Maintenant, pourquoi je parlais de tout ça? Je dis que Minembwe risque d'être le Kaliningrad de la RDC parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sursaut de la population, cette motivation, cette mobilisation, malgré tout ce qui se passe ici, nous laisse croire que ce peuple, Dieu ne peut faire autre chose que de l'écouter. Et nous pensons que d'ici là, Dieu va agir. Et lorsque Dieu va agir, ça sera la libération totale de la population de Minembwe. Et ça sera un salut pour la République démocratique du Congo en général. Bon, mane machina nikiuchiwa Dr. Imani Patrick ine milembembe wa maa na tata unu lusuku tushile manifestation mama sake mamo itana Minembwe mamo ita gouvernement ya Kinshasa yakabatu Minembwe Banyamulenge madrone mamo bombarde machumba Banyamulenge yakabaze yakabani yakabanafunzo masomo unu lusuku tushimshiria manifestation ya ono Minembwe na Banyamulenge batirecha ibamu yakuwa na gouvernement ya Kinshasa na gouvernement ya Burundi ya president Evariste Ndayishimiye. Uno usuku tumusaka manifestation ibe tunatenda kama ni bo Nations Unies isaidie Banyamulenge juu gouvernement ya Kinshasa imuunda imarisha abira Abanyamulenge non Kongo ta amone emo katumana usuku tenda nibo kama Nations Unies ete makala mose na sadeke ilonde bina rushalembe Minembwe pour que abira Abanyamulenge ta amalizi non Kongo juu uno usuku twasiba masase mabombe malemanga gouvernement ya Kinshasa lakini mwene omba watirecha batu bose baleo masake meta na byangene uwetabona akira lusuku drone myalonda bana machumba ilonda ba achano mandalo ilonda bano masomo ya bombarde gouvernement ya Kinshasa temo simbolondola me lakini mission yake imo onde malishi Banyamulenge boss tabamone akeno Kongo na wacha lusuku mwana omba watirecha Nations Unies itusaidie Urushalembe Minembwe.